Se mata upu mai le lua korinito lo mata upu fa fai upu mua se iyo I leono lua korinito lo mata upu fa fai upu mua se iyo leono o fionga pa ia alo tātou li'i o le mele mātou te le wha vai vai ai o I mātou ua iai le nei whaiva I nā ua lo whaina I mātou a ua mātou la fua I mea lilo e mama ai e leo sa vavali male a mio pepelo e leo whaafilongia I mātou la fionga le tua a ua whailoa mātou e mātou I le loto fuati e ifo tangata umai luma o le atua I lo mātou whaali atu le upumoni. A whai foi ua ufitia la mātou tala lelei, ua ufitia ia I ye ua whano. Ua wha tau soina manatu I lātou o e le talitonu, e le atua o le lalolangi nei. Ina nei pupula atu ia te I lātou le malama o le tala lelei, I le mamalu o keriso, ua tusa o ia ma le tua. A wā mātou te le tala ina I mātou a o keriso Yesu le li. O I mātou nei, wā o tau au ona o Yesu. A wā o le tua, o le na whai atu, ia pupula mai le malama mai le pōliuli. Ua wha pupula mai e ia I o mātou loto, ina ia malama e I loa ai le mamalu o le atua I whafonga o Yesu Keriso. Whamanua le atua e tusa ma le whaita wina o ana fionga pa ia. Tātou titalo I ovalo mātou atua, mātou whaaftaia o a fionga, whapena ona iaia o onga e ola ai. Lo whapena ona iai mata upu e iai le mana e wheliua ina ai anganga, whaamalo si ai la mātou sa valinga. Au mātou whaitau ma whaalongo I lona whaasoina, ngā lua mailo nganga pa ia I o mātou loto. Ina ia o mātou whaalongo malangona, whaitauina ma malamalama, a sili o le mana, mātou te ola ina ai na ia vi ia lo suafa. Whamanuia mai oe, tusa o aua fionga I le neitai au ona o Yesu. Amen. Wa stasi foi o mata upu e masani ai tātou, ia le passage pei ona whaitauina. Ia ai manaia I le whaalongo ia le upu mua lava le leina mua lava I le whaasa moa whai mai o le mea le mātou te le whaavaivai ai. O le olanga o lo tātou ola masawa vali ai, o se olanga e le asa matinga, e le sao I tātou mawhaingata, e whenga I pia tātou malu I tau o whaafita auli e tutupu ina toe lava inga a mate lo tātou whaatuatua. Matter of fact, e iei ke me ke whaalongo atu ai wa e masalo mia le whaatasi mai o le atua. E ai te me whapenai ona e whisilingia pe moi lava o mawhai e le atua o na whaataunu o mawhaatino ana wholofolanga e o tātou olanga. O le olanga la o tātou ola e whanau e le atua e mawhai o na whaavaivaia I tātou. E ai te me whaavaivaia ai le tātou sa valinga I me tutupu I le olanga. Ai sea, leanga e le whaingo fie le olanga. O le olanga e whainga tā. Olanga whai a inga, ona se whai a inga, ta mā, tina, male whanau, e le whaingo fie. E le whaingo fie lo wola whainga luenga. E le ngata le vā o oe maista ngata e lo whainga luenga, e leo ngi ke usiano, a o la wala le malu ulu le kai au, te mafo whaupete alu pele ai. E le whaingo fie, le o langa ngā lua I tutonu na ngā luenga le atua. Le anga e le tutusa o mawhoi tangata. O le skangaka ua matua, o le stangata o la koi kiki matua, a o le stangata e le kai lava ona matua. So, o la winga, e le whaingo whe, e ke whiu whawhiu kai solo, lunga lalo whama whiki, e matua le whetau ia, aisea, kele mea, e matua le tusa I malau oe whamasinonga.
E iai la te me saua ina I tātou le tātou sāwalinga. O ngisi tala whai whatatau ia te oe kele I loa. O isi tala whai whatatau ia te oe te I loa. O isi kala whai e oso e lo popole malo masalo malo matau malo fefi. Mea umanganga kupu ia Paulo ilana au nanga whare apostolo. If you look at our text, we see that it's very easy for ministers of the gospel to get discouraged and lose heart. When I say minister of the gospel, I'm talking about every Christian. Here we see in the whole book, you'll see, and especially in this chapter, you'll find out that Paul faced attacks against his character. He even faced some attacks against the legitimacy of his calling, of his apostleship. There were also attacks against the effectiveness of his ministry. Fasilingia lo nga va, fasilingia le sao lo nga motive, fasilingia pe sao lava lo famoni lava tangata lo minister nga iai. Some people even blame him, he was just there just to fatten his wallet. Just being there just to prove his own personal points. No real true love for Christians in Corinth. Some people misconceive you. They have a wrong concept of you. Some people, they overrate you or underrate you, all those sort of things. E kupo ia te oe le whaavai vai. Ai whaalongo oe le tala tangata, e le eise whaingata, le eise puapua ngā, e le iao mai ai, e le isa vali ai, ona ole ngaluenga ale tua. Ea, whamelang karawha mai, o le mea lea mātou te le whaavai vai ai. Le nei la tae au, te whiwha maalosi ia te oe, I se mata upu whapea o tātou o tangata ngā lulue. We are ministers. O tātou o keusiano, o tātou o tangata ngā lulue. You know, the moment you truly get plugged into the ministry, o ngā kei loai, e le whaingo whi, there's a chance that you'll be attacked in the same way as Paul was. Pe wha maoni, manga lue oe, ile ngā luenga ua wala au inai oe ele tua. Ele whaolaina I tātou te tawhawhau. Ele ioki fua ke riso mo oe, e pule oe I lau me whai, le iai le misiona, e iai le kako ministry, e iai le mata whaioi le wala au, ngā ala I ona whaolaina I tātou. Ephesians 2:10. Before I tell you what I want you to know this morning, it's this. Efeso ngā lua whai pasifunua mai, a wā o lana lava ngā luenga I tātou, na whaia I tātou ia Keriso Iesu. Whamai lola ia lea, ina ia whaia ngā luenga le lei. O lea lewe ngā kalanga whaia tātou ia Keriso Iesu, na whaola ina I tātou e ala ia Iesu, so we can work. We were saved so we can work, so we can do good things. Good things la, o mea ngā lakara ngō kuspa ia kelengis keimi, ma miskara koe whai ei, o ke mga o e tuli a pūle me lea, mo le wha malo si o I tātou. Whai mai, wa whaia I tātou ia Keriso Iesu. Ea, ina ia whaia ngā luenga le lei. Talking about Christians. E lesa me kaus keusiano e le ngā lue. A whapeo tātou uma na whaia ia Keriso Iesu. Let me remind you again this morning. Na whaia tātou ia Keriso Iesu, ina I o tātou whaia ngā luenga le lei. O ngā luenga le lei, mea uma la wala whatunuina I tātou le whionga pa ia le tua. Lua Timoteo tolu sifuma le ono whamai o tuspa ia o malava e maile a nganga o le atua ia e au ngā fo ia o awai e au a iai e whatonu ai e whapoto e foi I le ame o tonu. Verse 17. Ina ia ato o toa ona le le iai o le tangata o le atua whalonga whala ia sau nia lava ia I ngā luenga le lei umalava. We have the Bible.
with that purpose. We've been saved through Christ with that same purpose. What? To do good things. We had the Bible so we can be fully equipped, so that a man of God, so that a Christian can be fully equipped for good works. One of the most controversial and debatable issues that we normally discuss is this: so ngā luenga la kalangoa I, ele ngā luenga whaola I naisesi, o ngā luenga e loa I o tātou tangata whātua. Tolu la wala mea kwhi mga whamanatua te oele nei tai au whanau lea tua. Mea mua, we have a ministry. E iai lo tātou whaiva. We have a ministry. As a father, you have a ministry. As a church, we have a ministry. As a Christian, we have a ministry. E iai lo tātou whaiva. Vai le whai upu mua. Therefore, since through God's mercy, we have this ministry, we do not lose heart. O le mea lea mātou te le whaavaiva iai, o I mātou ua iai le nei whaiva, I nā ua alo whaina I mātou. O ile kusia kala ia, o Paulo. O ile referring a ile mātou lea, o Paulo, o Timoteo, o Tito, o Sila. Malato uma sa whapenganga iai le ngaluenga, o le tala ina o le whina ngalo o le tua. Aku whimangala keo ke vai le mea lea whana o le tua. O le whaiva mō tangata ia, it's not just for anyone. O le whaiva leo karangoa I Paulo I, o le whaiva mo le kamaloa lai o ngā papu I le keimingai. O le whaiva mo le kamaloa lai foifo I le Mosca, le Mosalemi, I le aso le nei. Le whaiva mo le tangata le alu le loko. Le whaiva mo se tangata le loa le atua. O le whaiva mo tangata ua alofa muti vale ina le atua. A whapea o oe ua whaolaina, ua whai oe mataunu unga, o le mercy o le atua, o le alofa muti vale o le atua, we call ourselves grace recipients. A whapea la, o oe se recipient o le grace o le atua, this favor, this ministry is for you. O le favor lea, o le favor mo oe. Well, you may ask, what favor? What ministry? Lea ngā favor, lea ngā ministry. A vai whai ili mata upe tolu, o lo ta ua wha mai, o le favor lea ngā ministry of the Spirit. And then in the next chapter, chapter 5, you'll see the ministry of reconciliation. Po le favor o le linga. Au ke whimangao o te tilo e whai upunga e lua, o lo iei le favor o ke mangao, e whai le favor ngā, ma favor le refer e paulo I. Because many scholars and other commentators of the Bible refer either in the one in chapter 3, the ministry of the Spirit, or refer to the chapter 5, which is the ministry of reconciliation. But I want to point your attention to this. O le whaiva le kalangoa I ke mau whai upu e lua, ngai whai mai e, it's a manifestation of the revelation of the truth. Whai mai whai upu e lua, o te whai tawina e whapea, a ua whai loa mātou, e mātou I le loto fuatia I fo tangata uma I lumo le atua. Listen to this, I lo mātou whaali atu le upumoni. Church, that's our ministry. O le tātou mission ngā, o le tātou whaiva le ngā, o le a whaailoa atu le upumoni, whaali atu le upumoni. Ngā mawhai e paulo o ngā whaali atu le upumoni, o nā nai loa e paulo maanga wo le upumoni. You cannot involve in this ministry. When I say this ministry, I'm not referring to the GRCC. I'm referring to this ministry, which is manifesting of the truth. O le whai loa atu le upumoni. E le mawhai e oe ngā whai ma agent e whai loa atu le upumoni, pe a e le loa le upumoni. We've been together enough. I've been teaching the Bible enough. I've been with students and people enough to see, to know, and to observe your attitude towards the Word of God. I know when you're listening and you don't want to listen.
I know when you act like you have that inclination towards of God, but you're not. I know when you act like you know the word, but you don't. I know all those. I say, well, face level a fight. You cannot. Elema fai oe o nga fai fa ali atu e upumoni le pe a le loe o le upumoni. Ngai loe Paulo, nga fai e Paulo. Nga ala nga fai e Paulo fai lo atu le upumoni, o ngai loe Paulo le upumoni. Oi, Vasily, direct for us this morning. Do you know the truth? E te loe le upumoni. If you know the truth, are you doing that revelation? Are you being the revelation? Are you being the revealer of the truth, spreader of the truth? Sometimes we Christians become just containers of truths. We know, but we never keep. We receive, we never keep. Al tato talia, aele se ave atu, que lo fai aku avaku a mainkupe. That's not what I mean. You receive the truth, give the truth. You know the truth, tell the truth. That's our ministry. Olanga luenga malevala aule na o tato. A te lo e so se kerisiano lava o le tatou faiva lea. O le tatou vala au lea. O tangata lai ave e le faiva lea. O i la tou ua faima mataunu unga o le alofa muti vale lea o le atu. I'm going to read again. E uma e le tatou la unga le tai au ngei ua e kaulo koa le fai mua o le au fai kau so. Famai, a ua mato, famai o le mea le mato te le whaavai ai. O I mato ua iaile nei whaiva, ina ua lofa ina I mato. Oie te tau iaile a whaiva, o inga ave iaile a whaiva. Who were given with this ministry? Those who were recipients of God's mercy. And here we see Paul is differentiating their ministry from these false prophets' ministry. O le mena kon fai polo I ele ngaka inga whalau I loa le moi o I o le apostolo, le moi o langa mission, le moi o anga kala, le sa o langa la unga malanga whea o lo tam whai moli atu. Alo toma fai foi approve le se malele sa o mea ua uma o na tala ina e fai a onga se ton kornitu. O le rato ministry la nga maua mai I le atua. O le ministry mai le atua. O le mea le mātou te le whaavai ai o I mātou ua iai le nei whaiva. Ina ua lo whaina I mātou. Going to read from the NASB family. Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart. Hopefully, you following the pattern there. Le kan faya o vali atu. La to tele iafuaina, na la to taliaina. You know, any ministry we have was given. So se faiva lava o iai tātou, o faiva na au maia e le atua. So se ministry lava, e le ia au maia e le atua, o na whaapea ua tātou wanga waa. O na whaapea ua tātou le lei. Lei o le ministry, nga whaia lava I le fina ngalo, pule au o le atua. But notice something here, grammatically. Notice the use of the first person plural pronoun. Olea. The word we. Nearly all the verbs there are attributed to the we. Ile mato.
Whase fulu ma le lua le inga tā ua le upu mātou, I le whai upu mua, e o I le ono. What this tells us, there are other parts in the Bible, especially I kuskusinga Paulo, lo whape mai Paulo, o au, o lau tusi, o lau sa vali, po whape mai, o lo ua tua, I la, e leo whape ngā. Maka Paulo, o mātou, se fulu lua taimi, 12 times. What that tells us, let me come if I may mato. Ele fa pe o le lava le ink, ma le lava la pepa e ko kusi e polo pe ma pe o yesinga division I pe o le men kupu ya I kamalo. Ya ma reko. Ele ke minga le fi manga oi ia Paulo ave ma reko ele simlanga fa mission ngale. What did he wrote it down? Here I couldn't see that. O ke le vai se mea o lo tupoi se fe vai I le ngaluenga tala ia Paulo malanga vaenga. Fa mai na mātou te rei whawai, o mātou a iele nei whaiva, o mātou a lo whaina, mai o mātou a la fuai, o mātou te loto fuati eifo e whaelo atu I tangata, o mātou te whaali atu le upumoni, o mātou te rue ufitia le tala lei, mātou. What that tells us, the oneness in the agents of this truth. O le loto ngā tasi, e whai ai le misionga lea, e whai ele whaiva lea, o le whailo atu le upumoni. It's not a one-person thing, it's a teamwork ministry. O le ngaluenga e whai whātasi, o le ngaluenga a tātou, e le ngā se meanga o a, e le se meanga o ko inga, pe ngā o ka mā, no, o le mea a ko inga mga loa mā kukua mā, ka maiki ma ke ngeki I kokongo ole kalesia Cristiano ale tua. It is our ministry. It is a mea ngā ongisi. It was given to us. Like I say, verse 1 again. Ole mea lea mātou te le whaavaiva iai. O I mātou ua iai le nei whaiva. I nā ua alo whaina I mātou. Kasi whai upu whakolunga ka ole mātou. I say, because it is needed for everyone to be in this ministry. I le ala ministry, o le whaali atu le upumoni. Ele se mea ngau kangaka I loa whasa moa. It's not a ministry only for those who can speak English. No, it's a ministry for anyone that survived in this life. It's a ministry for any Christian. Ole ngā luenga, ole whaiva, moso se kerisiano lava. It's a teamwork ministry. Now, ngis kemi whai makara Paulo, wa o au ina atu Timoteo. I say, me o au inga koe Paulo Timoteo, because Paul cannot be in two places at once. And therefore, he needs to use Timothy. He sent Timothy. I always kemi kusi a Titus, mai Titus, ole menga utu uai oi Crete, yeah, so you can finish the work there. Ma feeling ito ina, e tai le kalesia. Can you see the picture there? Everyone needs to work. O tātou uma e mo mialo tātou iai I le whaiva lea. O lea, whaali a le upumoni. Tātou te atia e whātasi. Tātou te ngā lulu e whātasi. Le masiso kākua le whamea lo whaina e le atua. Each and every one of us has something that the church need in this ministry. O lesi ele leilang kaukala, o lesi ele leilanga taitainga, o lesi malosi me vai eisi. But when we come together, nga mawhaile e tātou fulfill the requirement lea, o lo tātou whaali le upumoni. O lesi mwhainga la unga, ai le loa whaile media whakapea lang la unga whaalunga o ko kelaka. O le se loa whai me o wala fsota inga, ai le loa lava whai masikala. But when those two come together, nga mawhai loa ia le nga whai. That's what we see here. Whimara ki o te vai whai lunga e loa ai tangata ua ave ia le nei ministry.
Ke vaai signs, ke vaai winga o tangata ua ave iai le whaivalea. Verse 1 again. Whamai, o le mea lea mātou te le whaavaiwai ai. O a whailonga I loa tangata ua ave le whaivalea. Anga, me mua o le whaavaiwai. Hamai Paulo, mātou te le whaavaiwai. We do not lose heart. I prefer the word mātou te le whewhewhe. Mātou te le pala ai. Langan whawaiwai e atangi ele me ngā rua e ngā pelua e le lava. Al whawaiwai le I, ngā maa le paraphrase ngā mai, we do not lose hearts. Literal translation into Samoan would be something like it, or like this, e le lolo whaku. Ma o ke whiawhia la I pia whapea. O le mea lea mātou te le pala ai ai. O tangata whaia le misionga lea, e leun kangaka pala ai. E leun kangaka whewhe vavale. O tangata loto te tele. A vavai atili ai, if you have your own time and do your work study in these words. O le upu lava ngā whawaiwai po le loose heartinga, e mwhaunga whaalili wina le a mio leanga. O tangata la misionga lea, e leungi kangaka a mio leanga. O tangata a mio le lei. A mio leanga means you're not doing what the man of this mission is supposed to do, of this ministry. But I do not consider my life of any account as dear to myself, so that I may finish my course. And listen to this. And the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Ke lois ke me ke whaavaiwai. Ke lois ke me whetoi e ila walu whaaleanganga. Ke lois ke me ke musua ai mangalo ia te oelo walawina. Leanga e ngalo ia te oele mea lea olea. E ngalo ia te oe po ainga amai e ele ministry. E ngalo ia te oe po ainga amai ele ministry. E ngalo ia ke oele ministry. E ngalo ia te oele tāua. It's vital to do this. Whawhenga whaola ingas kangaka pe a le moli mau watu tātou. Whawhenga ngai loa tangata Yesu pe a le whaale watu e tātou. One man once said, the only Jesus your neighbor can see is you. Paula vale Yesu e loa e kama loa le ke siango nga ke loa next door o oe. I wanted to see some reasons. Mafuanga e whape nganga le whaavaiwai e Paulo. He was aware. There was a consciousness of great task. Na lato I loa le te leo le ngaluenga wau mai. O e malama e le ke leo le whaiva wau mai ai tātou. Are you aware of the vastness of the ministry that God called us in? O e malama ile tāua, the seriousness of the ministry wa au mai ele atua I ai tātou. Ke roa, se whakalo tala lea, o mea wa mai ele atua ai tātou, o mea ngai whamasino ina ai tātou. E le koe whamasingo ka kope ka kio langi pe ka kio se oli, wa umanga whai whamasingo ngā, al whamasingo ngā, po au mea ngā whai I mea ngā watu ia te oe. O au mea ngā whai kupe ngā waku ia oe. O au mea ngā whai I le taimi ngā watu ia oe. O au mea ngā whai le whanau ngā watu ia oe. O au mea ngā whai le poto ngā watu ia oe. O au mea ngā whai le tāleni ngā watu ia oe. O au mea ngā whai I le ola ngā waku ia oe. O au mea ngā whai I le kalesia ngā watu ia te oe. It's a serious thing. That's why ai malama le kala anga ka ngaka nge. Ka kipi ulu, susungu ola, whale pui pui, sasa, le lava lava. Asia, ngai loa le tāua.
Ngai loa le ke lenga ua o le valawina, o le feiva ua mai e le tua. Me nganga le whaavaivai e Paulo. A le loa e o le tāua o lo feiva. A le loa e o le tāua o le ministry. A le loa e o le minister, o le tangatanga lue. E le aia masau mea e whaia i le ngaluenga a le tua. E ke le kakalo mamana tua leo whai la aunga. E ke le te talo mamana tua tai o le kalesia. E te le te talo mo le lumanai o le kalesia. E ke le kakalo ia ke le kupe le kalesia. E whai e mea le kalesia. You just don't bother. Why? Leanga foi e le iloe o le te le o le valauina. E le iloe o le tāua o le ministry o whapenauna tuina mai. E le ngaka la o le whiwhi o Paulo e mafua mai I longa I loa le te le o le ministry a longa vaenga longa lua o lona mana tua o le alofa muti vale o le tua. Mai kala Paulo 2 Corinthians 5:14 for the love of Christ controls us, compels us, rules us, prompts us, pushes us to do things of God. O le alofa o le tua o pulu na wina I mātou. Ai le mana tua foi la le alofa o le tua, e le ai foi amasau me fai, e le ministry o le tua. E ke ola whakamala, e le awhainga, e ke ope ai anga sala. I say, because you forget this mercy of God. I'm going to read verse 1 again. Whamai, o le mea lea mātou te le whaavaivai ai. O I mātou ua iai le nei whaiva. Listen to this. Ina ua lo whaina I mātou. E le mingoi lava so maso, e whaise mea mo le tua. E le mingoi lava lo fifonga, e whaise tala tau o tuai, le upu moni lea, pe a le iloa oe, pe ngalo ia te oe, o oe ua lofa muti vale ina e le tua. O oe o le taunu unga, o le alofa muti vale o le tua. And every time we come across these words, mercy and grace of God, mercy and grace of God, we are talking about the cross. Lo kakala ngoa, I le sa tauro, nga oki e gaka sa le kaungoki. Lo kakala ngoa, I le whasalanga o oe ngā. E whasala e fuaka e le sala. Whanau lea tua. Manau mia lo tātou ana. Manga whangafa lelei. Mana tunatu. I leke lenga wa o le ministry wa mai lea tua e tātou. Me nganga lei whewhe Paulo. I say, because he knew the seriousness of the ministry. Ngai loa Paulo le te le tāua o le whaiva wa o mai e lātou. Lua, ngai loa ngā mana tua e Paulo le alofa muti vale o le tua. And when you have those two, according to this passage, no one forces you to do things. E le se laku makawhai aku ia ke oele me whai. Why? Because the love of God, the love of Christ controls us. O le si whai longa I loa le tangata wa tuu I ai le whaiva lea o mea ngake la fuai. O le upu whasa mo ngai la fuai. Some translations you'll find the word reject or renounce. Makaka spei whai upulonga lua, a ua mātou la fuai mea lilo e mamai. O le tangata le ministry lea, o le tangata e la fuai mea lilo e mamai. E le fia I mea lilo e mai, e la fuai mea lilo, e alang wha lilo, le ngai maka ngā. E alang wha lilo, le ango le anga sala. Whamei la kala Paulo I, ua mātou la fuai mea ngā, mea mai. Don't forget the context here. Paul is still trying to combat these false prophets.
O le me kala polo, e la foa i ma kome anga, me o mai lau ri, o va ai koe ngā meo ngai, e mai solo kakalo ai, ngā vakula i a oe, a mai le kupe mea vape ngā, pe mai fangu vai, pe kongi le pela ua whela unga. That's in this context. O mea ngā e mai, mea ngā wha me kala polo, e la foa i e mātou mea nā. E le isonga sao, e le isonga o ngā, i le ngā luenga a le tua wha mai, a ua mātou la foa i mea lilo e mama ai, e leo sa vavali ma le a mio pepelo. Leo punga sa vali ngā, it's always this concept, ole ola. In other words, mātou te leo ola ma le a mio pepelo. E leo ola fa fōlinga. We're not acting our lives. We're not acting our service. We are doing exactly what we know better to do for God. E leise fa fōlinga. E leise fa fōlinga mai ke kamakau, but in reality ke anga vale. There's nothing like that here. If you're kamakau, live as you are kamakau. You don't pretend to be someone that you are not. You don't pretend to be okay when everything is not. Le winga kalamai, e leo sava vali male ami o pipelo, e leo fa filongia I matou, le afionga pa ia a le tua. And you know everyone, so ska ngakara fa penga ia distort milosia ma fekoso ai solo le upo le tua, e ola mele ia ola, wale ma fainga la fo ai me lilo e mama ai, wale e ola e sa vali le ami o pipelo. And that's why you distort the truth. That's why these prophets distort the truth. Me ngai fa filongi e la va ngai la fionga pa ia ale tua. I say I fetaui malesa valinga a mio pepelo la fai. Fa fa po lua a ua fai loa matou e matou I le loto 48 fo tangata uma I lumo le tua. And this is our ministry. Ilea I lo mātou whaali atu le upumoni. And you know, that word, that truth, po le upumoni, you'll never find it in another number. You'll never find it in plural in the New Testament. You'll always find it in singularity. What that means is this, we only have one truth. Ngā le tasi lava le upumoni. Le upumongi la ngā leo wala wina I tātou e whai mā lava. E whai mā e moli ma watu. O tātou, oe wa mai e le ministry, tātou te la fuai, mea lilo e mamai, tātou te le sava vali I le a mio pepelo, tātou te le whaafilongia, le a fionga a le tua, ma tātou wola I le clear conscious e tu sai, ma tātou whaali atu o le upumoni. So first, we have the ministry, e le tātou favor. Second is this, we have a gospel. E iei le tātou tala lelei, whai upo e tolu mai, a whai foi ua ufitia le tātou tala lelei, ua ufitia ia I e ua whano. E leo kanga ka uma e kalia le tātou tala lelei. E leo tangata uma e whape ngā ona welcominga I a lau tala lelei, e nā tia ia I lātou o mālaia, whai upo e tolu. A whai foi ua ufitia la mātou tala lelei, ua ufitia ia I e ua whano. O lai whai longa I loa, tangata, kanga lai whangu. Lai whai longa I loa, tangata, o lai mālaia, e loa, I le le talia, o le tala lelei. E loa I le le malamalama, I le tala lelei. Mai, o e ua whātau asoina, o e ua le talitonu, whai upo e whawa mai, ua whātau asoina manato I lātou, o e le talitonu I le atua o le lalolangi nei. O le mea ngā le atua o le lalolangi nei, le whai, it's referred ki a polo o le whātau asoina o manatu. E le o maka leia la whaka waso, le o le pupula lava maka, a lai ta waso lea, ta waso I le mālama ta waso I le iloa. Le iloa le upumoni a le atua, ranga lewe me karapolo, mai ua whatau soina manatu.
in whose case the God of this world has blinded the minds. And because their minds are blinded, they will never understand the truth. E le mawhai lava o na malamalama, i le malamalama po o le upumoni a le tua. The other thing whanau le tua, let me remind you this, e iai le fili o le tala le lei. E iai le fili o le tala le lei, o ai le fili o le tala le lei, o le atua o le nei lalolangi. O le ala na me whai, o le whātau waso o manatu o i lātou, e le tal tonu. A wa whenga whai ngā whakau o songa, o le awa o onga e ese mai i a o onga a le au apostolo. Na tupur kai meo Paulo, a kupur kai meo aunga kamare au kersiano, o lo tupu foi i aso nei le whanau a le tua. O lo tupu i aso nei. Mea ngai mo o mihia e tātou lei loa le lei o le upumoni a le tua. O le mimilo le upu a le tua e whātau o soina e tangata. O le awa o onga se mai a onga la o apostolo Markus pa ia e tau waso ai tangata i lo lato i loa. Le tala le lei le whai me kara Paulo o te le mai le tala le lei e keriso. Ai se a wā o le mana lava leo le atua e ola ai. A ke lo meu whai mai Paulo e le mai tala le lei. You know? Langa lai loa le lei le anganga pa ia. E iei ka ngaka me mai tala le lei. E tangata me mai tala le lei. Mero kara Paulo. O te le mai tala le lei a keriso. A wā o le mana lava lea o le atua e ola ai. Third is this. Yona umalo lea tātou le ni tai au malo le unsai, malo le ala mai. We have a message. We have a ministry, we have a gospel, and we have a message. E iai le tātou sa vali. O le tātou sa vali e le o I tātou. Our message is not us. The object of our preaching is not us. Whaupo e lima mai, a wā mātou te le talaina I mātou. Au ai, au ke riso Iesu le li, o I mātou nei foi, o a o tau au auna o Iesu. Our message is not us. Our message is Christ. O mai ukaya, mga o mai whailonga, o mai e lengi, e fia maua, le poto a whai mai kala a Paulo Malato. We preach Christ crucified. Mātou te tala I atu ke riso, na whaasata roina. A mangingo le ifimaka Paulo. A wa mātou te le tala ina I mātou. This is one of the accusations. Langa whai e apostolo pepelo. A me kara Paulo. O le mele ke loa, ele kala le sa, o mar kala le se, o le kala le moi. E le o mātou. It's not about the preacher. It's not about the agent. It's not about us. It's about Christ the Lord. O whalongos ka kai karangoa mai a oia. O whalongos whaila unga e umai a ngale hau lavalai. But you notice the oneness, you notice the plural pronoun that Paul used for me, o mātou, mātou, mātou. You know what? We need that in the ministry because sometimes ole au if a penganga se se mai me I tonu ole lotu ale to it's called egoism, individualism. A fasa mo fa mo fie ole manatu fa apito. The focus of everything is you. Menga kele au kala e negative because nga oe lava amalielo loko okay umarama me. And we cannot do this ministry if we have that. Imagine if each and every one of us have that mindset.
It's not about us, le whanau, a le atua. Mai Paulo, a wā mātou te le talaina mātou, a o keriso le li. O ai le tala i tātou. O isi whai loko e uma se la unga, o makua i ofo le kālesia, i longa kalaanga. Fia ka ka whaarongo maa ngai o lau moli mau. A me kara Paulo, mātou te leo tala i atu i mātou. E le ola se si sau moli mau. E le whaola inga se si le maa ngai o sou kalaanga. I tell you about me, I tell you about my family, I tell you my previous life, I tell you what I did, I tell you about my talent. What's that has to do with you? Nothing. Pero me ono loi fu uia ai ke le whaola ingai. Well, the result, no one saved. People needs to hear the gospel whanau le tua. E le pule tātou savali. E pule le tua. How le upu a le tua. Whawhulai whai pule mai. A wā mātou te le tale ina i mātou au keriso Jesu le li. Whai kaula lea, not every preacher's like. Mai, o i mātou nei fo'i, o a o tō au auna ona o Jesu. O le upu le kau i le minister ma me i le passage le. O lo whao ngare upu diakonos. Le sao le upu diakono. Ila, it's a different word. Doulos means polonga. We do what benefit the recipients of your service. It's not about you. Mai kara, koe whaupula au le kara mai, o I mātou nei foi, o a o tō polonga ona o Jesu. Know Christ in your life. You can never be a polonga to another Christian. I lau ministry. Ne whai o e makerisiana. E le I kua fua upula o polonga. Your opinion doesn't matter. Your needs doesn't matter. All you want, all you live for is to serve your master. A fia lo matai, o fia oe. A serve lo matai, that's what you live for. Me nganga whakau e oe. Ea, ia au ona ina lo matai. A mai kala Paulo I, mai, o I mātou nei foi, o a o tō polonga ona o Jesu. If you are Christ's slave, serve Christ. Where is he? Here. His body in the church. Au kākoula. Au Cristiano. Pe ke oki pe a piko I lalo, a piko I lunga res Cristiano. A wau I mātou te le tala ina I mātou au keriso Jesu. O isi ministry, ngare ministry a lai loa e ka ngaka loko. Afsile o kia Jesu, le aims, pawa le Jesu lai loa ngale Jesu le sa, pe mei le Jesu. Jesu la kuspa, he's a good man. Some people say he's God. Nei ma se me e kau I loa ai, o au ngale loko. Nei tai au whanau le atua. We have ministry. E tātou whaiva. E le I whaola ina I tātou ta whao ka ko mai ka ko pese masiva ka ko aim ka kalangoa na whaola ina I tātou e iei lo tātou whaiva e whai. Ole a, tā lai, whai loa atu le upumoni. E iei le tātou tāla le lei. Ole an lātou me whai tātou tāla le lei, la unga tātou tāla le lei. E iei le tātou sāvali. Ole an me whai ka ko sāvali. Fola sāvali ngā ai le o tātou. Ka mawhaia e loa mamala malama I le tele o le alofo o keriso. Ona e loa lea o le le ai o sou alofanga e te tawhao ai I le whaolatanga a Jesu. We have the ministry. We have the gospel. And we have
the message. E tātou sāwai. Whamanu ele tu e lo whina ngalo. Tu sai mana fionga.